فرا قدر بتبعهم بيتو مال هاي جزينا من سيارة سيارة باي سلا سيارة باي تقول إنه متوجه سيارة بستيت لقي فتفاتش والله مكانه جرجع أكجندت ليه مكانه يعتبر تستمان إنه ummata gurguddaa kana yuguddoota dhaqatanii yuguddoon achiisee har'absiti atteettee maa dhageeffatta rakkoon kee maali kateettee yuguddoota dhageeffa yuguddoota umrii isaanii irraa dhumee gizee isaanii fixanii gizee umrii namaatiin jiraataa jira warri asirraa tokko kanaa jechuudha. Haga dubartoonni ayyooleen ta'e ayyoolee sii taate dubartoonni lamaan sun jechuudha garuu dhiifama. Sabboon tun dammoo fayyaan qabdu siigalee ina dhageeffadhu. Nadagay nafitachiisi Faatush tokkoffaaf sabboontu fayyaan qabdu yoo dandeette gargaar yoo dadhabde itti dhiisi bira teettee waa'ee fayyaa keetii waa'ee birrii keetii nama fayyaa qabne biratti haasa'uu qabdu dogongora guddaa qabdu bakka sanitti siigalee yoo dadhabde itti dhiisi. Bifti fakkeenyi barbaachisu mucayyoon tun fayyaan qabduumi fayyaan qabdu namni fayya laal namni nama dhukkubsatetti jedha laal nama dhukkubsatetti ni matini jedhan siigalee mucayyoon tun fayyaa qabdu yoo dandeette waan dandeettuun gargaar yoo dadhabde itti dhiisi bira teette birrii hagana qabaa an fayyaa qaban jedhin nam fayyaa hin qabne biratti tuunin dammoo ayya guddoonni jechuu ayya guddoonni inni maqaa isaanii leen beekuan ayya guddoonni si arrabsitu bira teette hin dhageeffatin ati maa maqaa nu nyaata qo'i bannaati shibaallah gaddaa irraa baay'isi adabsaa jiranii. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Yaa samaa yaa muyuuti qaban ani isin dhageeffachaa ture osoo sabboon tulleen jiraatte gaarii ture wanni jechuu barbaadu maal inni duraa fi duraa ati dalagachuun gaariidha namni dalagate yoo danda'e of yaalee yoo dadhabe immoo fira ofitti waammataa hunda ka dursu dalagachuudha. Ammallee namni mallaqa qabu hanga danda'amaa ta'e mallaqni bakka itti nama dhaqqabu qaba. Fayyaa rabbiin kadhataa irratti waan dalagatan san dalagatanii harka qabatan san qabatanii socho'utu irra gaariidha. Yaadni kee akkas na fakkaata. Walumaa galatti amma dubartoonni duratti haasaan san ani automaatikaliin qeebaluun fudhadhu akka nama yaadee fakkaatanii ajandaaf deeman sii galee ajandaa akkanaa kana keessummeessuun sirra hin jiraatu si jalqabuma dhugaa dubbachuuf jechuudha. Tokko atis ofiif jiraatta namni kamuu ofiif jiraata garuu mallaqni hin barbaachisu osoo hin taane money have power naati namni mallaqa qabu humna ta'aaf ammallee fayyaa irratti rabbiin kadhata dursa fayyaa rabbii yoo namaa kenne dalagatanii walitti qabatu waan walitti qabatan san qisaasessu osoo hin taane boruuf jedhanii amma sadarkaa kanatti sila waa baay'ee dubbachuun barbaadu ani walumaa galatti haasaa amma dubartoota duratti san ani hin jaalanne akkaataa saniin haasa'uun isaanii inumaa'u nuti akka harargeetti siif jirra waan jedhu kaasanii dubbachaa turan haa gargaaranii bira haa dhabaa ta'anii rakkoon tokko hin jiru namni gaafa nama bira dhaabbatu maa nama bira dhaabbatte namni jedhu hin jira jedhee yaadu'an kanaaf sabboon tulleen fayyaadha fayyaan eegatti jiraatte alhamdulillah garuu jechuun dhiifa manaa godhiiti wallaahi والله وبالله ثم والله وبالله ومتى كان رتيك كذا ربي إلى إجهاد يا بريد سنن أجرسيسين متأثر في دانجو سنتي كارنا دولتي أي فاطمة برسبون تني نكوستي أكاستانا بقى إني غافنو نا إني غافنا بقى بيا إيدا إن شاء الله إني إسلي غافنا يا ده كان كبان hagana nama akkatti badhisee yaadu isiin garuu ka isiin ani hin gargaarin haa jedheeni bexaam tirgixeenyaa taatee na arrabsitee gaafa awwala seenillee sin gargaaru hin jenne ani waan gargaarsarrallee akka jirtan hin beeyni ture jedhee kun hin sobde Faatumaan birrii hin qabdanna lakkiboo birrii hin qaba jedhee agarsiise. Guyyaa iidaa inshaallah dhaynee qaamaan mana isiitti nagaa gaafannaa jedhee even kan gisee isiin gastee ergattuu kagalcheef even ifama hositti balleesse namni jedhee haasaa ture sii galee immediately haasaa jijjiirte malee jechuudha. Naatitti muut warabbal kaaba. Rakkoon sabboontuu biraa miti ati wanni ati beekuu qabdu.
warroota amma sabboontu irra dubbatu fakkeessanii walitti nama buusuuf deeman amma sanniin sunni sirrii miti ati jalqabuma namoota sanniin qaachaa isaan itti deeman eega argite yookiin jalaa gadi bu'u yookiin ofirraa gadi buusu bu'u mana kan keetitti deebi'uutu. Sodaataa jedhee ta'a jechuun sodaataa jedhee calliseetumaan dhaggeeffataa ture. No. Namni dhugaa dubbatu akkatti itti haxxifata argite. Kanaaf ani tokkoffaa nama arrabsuudhaan illee nama akkasitti intini jedhu miti. Maatii qabaa. Namallee arrabsu. yoo dandeette sabboontu yoo ta'e gargaari. Yoo dadhabde itti dhiisi. Wanni afaanitti isii qabatuuf tokko illee hin jiru. Kalaas. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Faatush maalti fakkaate beektaa labsiillee Ramadaana. Ani qajeellotti illee maal akkatti si wal dhabdanillee waan beeku anta namummaa takkaan dubbata asii galee qoymee gisee tokko. Daanin jirti azela daanin jirta mama daanin jirti. Anillee yaada dhumaa takka. Akkasii ishee ani jira haganuma dubbachuuf seena ishee obboleetti. Anillee yaada dhumaa takkatti akka Faatumaa obboleettii tiyyatti. Indalagisan bakka tazira karrakee wamma ittiin hojjetaa oolisani haaf jedhee akkantina ayinuma mana faranjiiti hati dalaydu. Ani guys wanti asinitti himu qabu manni faranjii like you always have to be clean. Mana isaanii biti ofii keessanii akka qulqullaan barbaada. Gilaasi keessanaa mana ታሳስተሽ አታሳያቸው አለዋደ ከሰሶ ተደረገቱ ሶር ኢንገርሲስና ጉበተኒ ማታን ገገረገለኒቲ ለምን ሲጅራቱ አንቺ እኮ ዱባይ ነው የምትሰሪ እነሱ እኮ መዳም ቤት የሚሰሩትን ነው የሚያውቁት ረጃዝ ባፋራ ሰገጤ ማለት ነው ዱባይ ኖራለች ለስሙ ግን ወደ ውጭ ነጮች ቤት የሚሰሩት ሰራተኞች አላየችም ፕሮቶኮላቸውን ጠብቀው እኔ ራሱ ቢሮ አለ ልጆች አሉኝ ወላሂ እዛ ያስገባዋቸው 3500 4000 ብር ነው ደሞዛቸው ቁምጣ ለብሰው ነው የሚሰሩት የሚገርምሽ ነገር ማለት ነው ፋራ ማይም ድልብ ማለት እና ጠይ ጅቹን እኔ በነገራችን ላይ አንጅ ጊዜ ባኤ ጆሌ አስረት ጎርሱ ይጆቹን ጊዜ ክላሲ ከሰን ሴንተን ጽድት ጀዳ ይቀዳ ቃማ ከሰን ፏ ብትን ጀዳ ኢቭን ጎርሰ ከነ ኡመታ ፍሊያን ኡፊክ ያተዘረከረታ ጎርሰ ከነ ሲንደን ነው ይገለ ቱሽ አንድ መንገድ ላይ ነኝ አንድ ጊዜ ላወራሽ ፈልጋለሁ ፈቶሽ ያለው ነገር ምንድነው አንቺ ላይ የተደረገውም ነገር ትክክል አይደለም አንቺም ያደረግሽው ነገር ትክክል አይደለም እንዴት ብለሽ ብትጠይቂኝ አንድ ሰው አንቺ ከኦሮሞ ልጆች ውስጥ ቋንቋ ወድሉ ስላገኘሽ ቋንቋው ስለረዳሽ እንግሊዝኛ በጣም ተናጋሪ ስለሆንሽ አሪፍ ስራ ሰርተሽ አሪፍ ገቢ ታገኛለሽ ሌላዎቹ ደግሞ አሪፍ ገቢ የማያገኙ ችግር ሲገጥማቸው እንደዚህ አይነት ችግር ማንኛውም ሰው ላይ ሊደርስ ይችላል እና መፈያን ቀምኔት ዋይ አንፈያ ቀባጅ ለኔ ሀሰውን እዩ ነው መፈያም ቀምኔ ብረት ትንሽ ይደብራል ሙዲ አከነቲ ለዱኩ በካለች ለዱኩ ቤኒ ይጅራ በቃ ነገር ጋራ ገየት ያርጋራ ሙቀብ ሙዲ ማላሽ ከተመለ ይፊ ወጅኒ ወንዶ እንካ ሰላምታ ውስጥ መግባት ትክክል አይደለም እነሱ ወንጅ ላይ አንድ ያዳምጪ እነሱም አንቺ ላይ ስም ማጥፋው ትክክል እንዳልሆነ አንቺ ትንሽ አሪፍ ህይወት እንደምትኖሪና የተሻለ ስራ እንደምትሰሪ ፈረንጆች ጋር እንደምትሰሪ ነው ያውቃለሁ እንደ አንድ ወንድምሽ ግን ደግሞ አንቺ ከመጀመሪያው ጀምሮ አንድ እህትሽ ናት ተቸግር ያለው ብሎ ሚዲያ ላይ ከወጣች አላህ ካልሰጠሻት ካረዳሻት አላህ ይስጥሽ ብለሽ ላሽ ማለት ነው እንጂ ለመፈያ ሂንቀብን ጀዲው ተኮብረተ ይሴ አንፈያ ናኒ ቀበኛ ቀባሚቲ አንፈያ ቀበጀኒ ሙዲ ቀበቹን እዩ ትንሽ ይደብራል ያን ሁላ ጣጣ ያመጣ ሁለታችንም ሮንግ ናቸው እሷም ደግሞ ተውፊት ይፉ ፈያን ቀብዱ ዋኤ ጅሬኛ እንገቲ ከስ ገልተ ያ ረብ ነፈይሲ ኦሮሞ ነገር ጋር እንደማለት ያንቺን ህይወት ውስጥ ገብታ አንቺ እንዴት ትዳውኛለሽ ይሄ ሁለታችሁም ትክክል አይደላችሁም እቺ ለማለት ነበር የፈለገ የገባሁት አመሰግናለሁ አንተ ጀምረው ደጎንጎረ ለቹ ናም ደጎንጎር ተፋጡማ ከሪ አተማ ጀቴ ኩንሶ ቦና እንጂ ደጎንጎረ ቀብደውን አንጀራን አይ ኡመታ ወሊ ገለ ዲፈሞ ጋፋቹ ቀበል ለለ ዲፈማ እንጋፋ ደበናገራችን ላይ ተኩፋና ማናረብስኔ ዲስሪስፔክት መንጎኔ ኡፉማ ሴንቴ ኡፉማ ይርገቴ አክሴፕቲ ጎዴፊ ናምኒ ጣራቴ ደላጋቴ እንትኒ ታናን ኩረኮ ቀበታናን አይ ዶንት ኖ ላይክ